2000 वर्सां फाटीं जेजू क्रिस्त मेलोलो कुर्सा कोण आदाराक पावोंक ना सोगोड पळयतालीं रावन मुखार केन्नाच कोणें चिंतूंक ना मुनीसायत म्हूण एकसोन वार जनवारां भाशेन जीव काडटा धर्माच्या नांवान अत्याचार माने पुरकी तें घोट्टा तें वळूंक जायना दोळ्यांनी क्रिस्तांव भाव भयणांक दुमाळो जोगोटात सुर्यांनी रोगोत रोगताक वळखोना सांगोंक जायना उतरांनी दोनयातूच बोळ दितांका चलोंक तुज्या पावलांनी माने पुरकी तें घोट्टा तें वळूंक जायना दोळ्यांनी क्रिस्तांव भाव भयणांक दुमाळो जोगोटात सुर्यांनी रोगोत रोगताक वळखोना सांगोंक जायना उतरांनी दोनयातूच बोळ दितांका चलोंक तुज्या पावलांनी मनीस मनशाक वळखोना दारुनायन बोल्ला संवसार एकामेकाचो जीव काडटा भाव भावाक कोता फुगा सवस्कायेन जियेताले नॉर्माक लागून कोतात वेगळो चार इतल्या सणाक उलपायले उजो घालून ताच्या आंगार क्रिस्तांवांक दितात पिडा पीड गोरताची उलपायली वस्तोऱ्यांक विंगड्यो करून रस्त्यार ताका भोंवडायली बलात्कार करून जिवी मारली ल्हान भुरगीं मोरात जालीं रोगताच्यो सोरयो व्हांवल्यो मातीर मरण मेली कितली क्रिस्तांवांक दितात पिडा पीड गोरताची उलपायली वस्तोऱ्यांक विंगड्यो करून रस्त्यार ताका भोंवडायली बलात्कार करून जिवी मारली ल्हान भुरगीं मोरात जालीं रोगताच्यो सोरयो व्हांवल्यो मातीर मरण मेली कितली केन्ना काय तारण येतोलें खूंय गेलें तें मनीसपण रागाचो विंगास काळजान दवरून सोंपोवंक सोदतात क्रिस्तांवपण मोनितीचेर सयत व्हरोया निताची करतलो कोण कोणाचे चिंतिना
जी येतात घेवन आपले पोट एक दीस सोगलें सोरतोले बावाट केन्ना सोरचो ना लासून पासून दोबोर केल्यार न्यूज तोलोशांत रावचो ना मागण्यांक बोळ आसा जाणा आसा देव आपले पोरचेक सांडचो ना गोंया वसलें घडोन आसा हीच आमची प्रार्थना एक दीस सोगलें सोरतोले बावाट केन्ना सोरचो ना लासून पासून दोबोर केल्यार न्यूज तोलोशांत रावचो ना मागण्यांक बोळ आसा जाणा आसा देव आपले पोरचेक सांडचो ना गोंया वसलें घडोन आसा हीच आमची प्रार्थना गोंया वसलें घडोन आसा हीच आमची प्रार्थना